Itit panayo panakha dan ai kalau sai kan bawa dawa kan kilo nakha. Nama beli kasai ni om bari imdan dan kilo nuwe. Kakak rekam kalau rekam ni syari kuy pak. Nah kami buat kai timur ni nomor om bakoi ni kilo. Tak buat kai timur mana sudah per tu inform ni kilo. Sipomur nuwe aku ni sekali jalung tikiman ni mana yo. Kakak masuk bagalong rekam ha. Matawan mengawan apa itu tentang ini kecil loh dari grup. Nah kadang-kadang sudah info bagi wan yo keling-keling info ada dalam grup. Nada berkata kasih bagalong. Tapi ini berkata siot kilo itu kisah apa baca kasih baong tempat kalau bagi kayu hilang tengok. Habis awak tengok lagi ini apa? Itu isi yang mungkin ini apa? Suah bikin tur syaki HGC nakal yang kinong rep hakaji lang hamokar kilapan pau ibabun kijing bagi kendo nama kijing yai peteng jong ki hespa ban 8 kilo ikimar rep baki lek dia don ki bayatu bahaka hukum no si man pensistem ik 8 kilo ka sulong kam kailut namar lada ujor ka hima meliam ka phaplait no yautu basakam dilum ya kene kijing yalang betakaski pada kasur ka jong upai ba min rai ke emi kini bale hidangkam ya kaan om kumni kaan ka bashutho om pensitam kan bashong kaan ngin dawa na ka sarkar number 1 bakadei ban penmi ya kaan bala dadam ki 4 kilo kin syakem bat kin syak pengat ha section kata di menjone me kata lada dan 4 kilo kin syakem ban kin syak pengat ha section kata minun kam yang kecing dawa ke sur macam upai ba pan hadu benta kecing dawa macam ni nak district council bahkan simkia yang ni kam siapa khot yang keren yang ni manu ba ai training license yang ki marwari yang ki nong khai jor apa yodo pata yang manu ba ai training license kam dei district council idei ban pan kanu tli ki training license na district council ki penmi na kabenta kinong di jor lagi nong khai jor idei ban dawa ban idei ban kili kanumut PI training license kinong khai di jor ban ada training license ka bla penmi na district council idei ban dawa ban om ban yin tho hang ni ka district council ka ban tho lada don ka jingot kilo PI hayodo your training license will be cancelled. Lada dam ke jingot kilo bean, yaki mar ki joki nomre apa yodo, kani ka training license joki, dai ban pendu. Ya apa ni kata? Lalu, tiap lek ciki bor bahalor, mentang apa daksa kalau kita pergi lihat lagi. Pandawai jendu ke jingot kilo apa selong? Henry, Artli, aku apa ingin derai mentang ski. Kawai gerai ke lomba gimpan yang katakan ke section ayu kan ha kabide pat ke cuma kilo bean kabar idei ban ban idei ban ai jemput yang ke district council bagi kita ki brio bagi ai trading license idei ban ai cuma ham ka batike ban ke rai ka khadu ke lomba ke cuma kilo ke depan dono ha ke jela Meghalaya kumta hadian ki jekran ba yathir ka balani aslam ba kitai ki nongrem ki badan da kispangot apo kalama jongka health farmer union kilatur kesan sa KHDC hakaba nakaliang CM mardor blokhot yakren ya kinong yalam nakaliang CM ru mardor ulapha UM katnat market uba jambor war banai pensai ki pai nongrem halok sinjam ba konsel klasim khamtam hadian ba lathau ya komiti kerpang apo ka jinglam jong dupti CM banpai ya ka jege jongki dai hadian kan ya jingkular no extip mamba ba ki pai ba kilami no naphalau jong ka konsel ha ka be dai bat ka jing ka ba mapi kom kinong rap ki be jongi ki ba phimat phia kendo om dei tang menta henry nadu kini ki Khosnam kisnam ki balalek no bat hadu menta pidang yaimat ye kiju kijing kumba phila jupun sngo na kapor sakapor dang hakini ki benai ki baladap hau benai april na kalyang jong kinong yalam jong phi
kilawan ya kaban ya kendu yang i hangne council na kabanta ban place biang ban bu biang ye kini kiju kijing ka ba ma phi kinong rap phimak phia kendu te na kalyang jungi ka council ro da ka ba sngukhia na kabanta kajing jong phi na mar phi dei ki parado ki parasnam ki jungi ngishim ya kajing ket khli bat ngila thongro ya ka committee ka ba kerpang kabangin peit ya kani ka jing kata kalong hapdeng jongi ka council ha ka bala khli ya kani ka committee da deputy CEM jongi kum uchaman iba penyat sings henry ngosi ba menta ka sngi ba piwan ma pi kat ni shim ladan te na kalyang jong UCM ki jongi ki MDC ki jongi baro ke bangidan na kalyang sensar bat kumjuru na kalyang jonga UIM menchat jongka market nga ngilayo ya kaban ya kendu kerpang ya kini kinong yalam ki jongpi bat kajingya kran kalawan sya kajingya sngutu jingmut ba minta mangi ka council ngin shim khia ya kani ngin hab khot biang ya kani ka committee yaus ki menteri jongka himamlem bat kumjuru ngila co-op bat ngila kentop langru yau presiden bat u secretary jong kaseng hill farmer union bakin ya danlang hagata ka committee knang bakin yo ya kaban pensngau ya ki babon ki wei pat ki jing agaba mapi ki nongrap pia kendo te namar kata hakani kapor hadin bengiladap ya kajing ya kenduk lang bat ki yang te ka kamera jong u siam te knang ba ma phi phin snow hon ba phin ye lek phai nang ne te na kalyang jongi na kalyang jonga ka ni ka por ngawa na khmat jong phi ban ong ye ka ni ban na kalyang jongi ngi sim ya ka ni ka ya ka jingket khli bat ngi la ye kran ka ba sai hang te ka kamera jong u siam badan buram jongi ka long ba ngin sim kloi ya ka ni ka kam namar ba kirai baro kiladon rei ka basa menta ka long satang ban pentre kam yaki hagata ka meeting ka bangin salong ngi kerman ba ngin la ban shem yaki rai ki baskam ki batikna bat ki ban long ka jing seiso banang mi sakmat ngin numat su yaki bakum kini ki jike Habakran pat bat usi yang mulai tu batang suwan chairman ka komiti kinlum no ya kajilang kumju ya usi William kenang bikin yo on penkut no ya kita ki kenrum kenram ki ba ki nongrep ya kendu boro sikata ti bangin blim yo nur ngasngo ka than ki ka than namar ba wisisin ha bangila khot banya liu jingmut ha ka benta ki long corporate na kalian dong sim na kalian dong menteri ki long corporate ha ni benta bro ti tang ba ya gajing letam ya kata te ngim la batai na marting ting wat kinong repru kisem jing ki persang mari khanyat we na sawai kali kata jing am thara pimut men keno ba kinong rep ngatrai winong ba piong ba ki letam winong rep ngatrai pimut banong kinong rep pi kendar letam se timentan piong ba kinong rep yang yak mesu stu kum tani harfi hakim hajon kinorep ki kren beji ki mahajon jadi mahajon pat kiat ke bakalong mentak ko komplain jeng we norep ni iong hana ba hadu ide di sekretari ni ini iong hadu bangan laak ila di kumudaju te ngasayo cingtip ke bapa ka ken iong an ibu e kamar te te utuhi ubadai u mahajon khasi hamto uong badai ban 8 kilo beg hari ni siai orang dengan lagi pat musik teri dan eko leaders kemuno yalam juga tu paseng norep di nur sini di nur kan kilo dan rei orang dengan ag daju tar hoti dan rei hadin ba la hadin ba yang mangala tris la budin ya uni khasi pat yang deina kau galiang pat tamut deina gi mahajon he te tiba pa ale kan datang kat kum ke jumba begitu ginong rep mata ke biya kendu ni ki sugi omta hadin mengala komplain kila sim hika jing bisar kalian yang sim tiki orang hadin mengala sim jing bisar kila
bisa arti bahkan ukur kom gila bisa gila rah di gila pelan no MKD kata kadang ngomong mesin kiam kata gila ada kulari mesin kiam kata sini ba pembelawan nu chairman min penong no ka na kon no ka meeting ni ka ni ka cuma no rep ni ti misalnya ke belum namar kum kalong mentang kalau ya hip ka don ti ka corporation ya trilang om dei bagi percaya ni film percaya ya trilang ang sulong kum tangi dan kami jing budin pa kana post ko dan budin te kan don ni kan ga jing bakal ka jing lagi ni ta ada ga jing komplain ga yai continue ni daga ni jing yai ot ka ya kum ni te ni ha ba ya sim ga ni ni tang kampung san khana bugin rep na safa to ki beli kan har ya tray sitom mo kumbaong tu we menta ngile tray sitom ngile rep sitom ngile tray duki hendroi ga jurun ga ketin ga ong pat kan rep na sardep kada di sisa ta bun sim ju sim ka bu